телеканалында хаберлер студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдіке дақаға бөлі мәлумат. Россия президенті Владимир Путин Владимир Терентьевна Қырым ве Ақяр бойынша тағиқат комитеті баш идаресінің ребері оларақ тайынленді. Bundan evvel o bu idarenin vaqtınca rehberi vazifesine eda etken edi. 2020 sene dekabrının 10'unda Vladimir Terentьевге adliye general-mayor unvanı berildi. Hatırlatam 2014 seneden, yani idare yaratılgandan beri Kırım Tağiqat Komitetinin rehberi olarak Mikhail Nazarov çalıştı. O 2009 sene közde nefaqaga çıktı. Bundan sonra o Kırım Cumhuriyet Hakimiyetinin reis muavini vazifesine tayin etildi. Aldatılған пайжыларға федерал бюджеттен тазминатlar төлеп başladılar. 30'dan ziyade Kırım sakini yılının sonuna ceylige yakın milyon ruble elde edecekler. Төлевлер 3 yıl devamında berilecek 4 evini eksploatatsiyaga tapşırdılar. Ularının sahipleri kvartiralarga mülkiyet haqqılarını elde ettiler. Kalgan kanunsuz obyektler bozulacak. Damartalar içi aukcionda satılacak. Böyle etip büdjet masraflarına kıymen qaytırılacaklar. Binden ziyade fizik şahıslar zarar gördüler. Bugünkü günde bizde endi gelecek senege reyestrler tizili. Gelecek sene ne olacağı aytmak kıyın. Tahminen 300'den 400 milyon ruble böyle tazminat vermege ponaştıramız. Ama epası fizik şahısların ellerinde elbette belli vesikalar paketi olmak gerek. Bu vesikalar bizim fondumuzga tazminatlar vermege imkan açacak. Dabır korumlu insanға мемориал тақты Ахмеджете Семашко adına Хастаханенің тарихи binasında хирург ve din alimi Luka Krymskийге bağışlanған мемориал тақта asıldı. Arxiyepiskop Luka adamlar arasında Valentin Voyna-Yesenetskiy ihtisaslı хирург anesteziologiya ve yerinli хирургия boyunca ilmi eserlerinin müellifi edi. Tantanalı açıf merasimde ruhaniler, tebeciler ve cemaatçılar iştirak ettiler. Bu haqda bizim lefhamız. Luka Krymskийге bağışlanған мемориал тақта тантаналы шекілді чылывы дини ibadetlerden başlana. Arxiyepiskop Luka ақында хатыра Семашко adına Хастаханенің хирургия корпусында ebedeyleştirdiler. Zemanevi şartlarga көре toplanğanlarının sayısı çok degil. Коронавирус өз қайделеріні белгілей. Это наше прошлое. Bu bizim keçmişimiz, biz onu bilmek, hatırlamak gerekmiz. Biz öz temelimizde öğrenemiz. Bu hekimlik temeli, adamlarla münasebet tuzu, aziz işler. Святитель Luka aynı böyle şeylerini yetkiziyedi. Tek bedenini değil de gönlünü de tedavileyedi. Хирург Алим Тибиет докторы, анестезиология ve yerinli хирургия boyunca ilmi eserlerinin müellifi, kontrrevолюционер ve Stalin mükafatının laureatı. Мне попался документ. O leksiyalar okuydu ama derslerge mana hurbalarında keleydi. O arxiyepiskop edi. Elime bir vesika düşken edi. Anda tıbbi institut studentleri tuğanlarına yazgan mektuplarının kopyaları var edi. Olar leksiyalarını arxiyepiskop xirurgiya sahasında büyük belgili insan okuganından ayretleneler. Ve biz şimdi öz bilgilerimizni gerekli seviyede duyamız. Мемориал тақта асылуы үшін бина tesadüfen seçilmedi. Bu yerde 20. asırının 50. seneleri Luka Krymskiy ameliyatlар keçireydi, meslihatlar bereydi, leksiyalar okuydu ve tedavilevge ilalıq bereydi. Я очень доволен, что мы сейчас нашли взаимопонимание. Biz şimdi Cumhuriyet ve Hastane Rehberliginin til tapqanımızga bu korpus studentlerge oku binası gibi ve yaşlar tedavili faaliyet geçirmeleri için beriluvine pek kuvanam. Men bellesem mında Voyna-Yesenetskiy'nin hatırasına muzeyge de yer tapılır. Ахмеджетте святитель Лукаға abide yerleştirildi. O ameliyatlar geçirgen Arbi Gospital'ının binasında memorial taxta asılı. Ахмеджетте o yaşagan ev yerinde küçük kilise tıklenildi. Свято-Троицкий Шишхане territoriyasında святитель Luka'nın muzeyi açıldı. Bu sene memleketimiz prezidentinin emri boyunca meşhur Ekim adına devlet mükafatı tesis edildi. Onu sağlık saqlaf sahasına ise koşkanlarga bereler. Eki Kırımlı Ekimi koronaviruska karşı kureşte yararlıkları için ve hastalarını kurçaganları için bu mükafatnen taqdirlendiler. Ayşe Шулакова, Максим Голубев, millet için. 6 yana kvartiranın anahtarlarını bugün Ахмеджетте tantanalı şekilde berdiler. Bu oksuz ballar ve vasiliksiz қалған yaşlarga mesken ayrılığı programması çerçevesinde yapılgan iştir. Oksuz ballarga devlet yardımı 2014 seneden beri ayrıla gelecek sene da 10 kvartiranın sahibi belgilenecek. Sarasu kasabasında ise 30'ga yakın Kur'anta kazay evlerden yana kvartiralarga koçtular. Kalgan malumat muhbirlerimizden.
Ахметжитте тантаналы шекілде ана бабасыз қалған егіт ве қызларға анақтарлар бақшы шетіле. Вазена Рутюнян олардан бірі. Анақтарны бір-екі кере бұрып қапыны айтша ве мына. Бұл Винницкая койынде оның квартирасы. Омыр арқадашы ве баласынен берабер олар ағасының евінде яшайдылер. Енді қорантаның ос мескені бар. Пек чок бекледім. Тап 2013 сенеден берли. Чок бекледім ве не ает елді еттім. Вазен әнді ювасы насыл олажаға ақта түшіне, балкон бұл радлық ері олажаға ақта қарар алды. Умумен бұл сене яшларға 6 квартира берілді. Бұл кечкен сенеге баққанда 3 квартираға зиядедір. Оксыз балаларға девлет ярдымы 2014 сенеден берлі көрстерілі. Эр бір квартира квадратура бойынша 53 бин. Бұл оның 1 квадрат метрі. Эр бір адамға тахминен 33 квадрат метр олып чыға. Келечек сене бұл программа бойынша да 10 квартира айрылacak. Махкеме органларына более қаршы давалар келген еді. Ахметжит районының мемориетіне анылған категорияларға айт балаларға имтиязлы мескен айырмақ бойынша. Махкеме қарарлы әді айтылды. Махкеме органлары мемнун қалдылар. Не айет бұзым балаларымыз квартираларыны әлді еттілер. Сарабыз қасабасында есе яңы квартираларының анақтарлары қазайы мескен көчіргенлерге берілді. Мескен ве шер мұйты адлы милли лейха бойынша 104 адам бекленілген квадрат метрлеріні әлді етежеклер. 29 квартирадан дортыны бүгін сайыплер бақып чықтылар. Қалған бақтлы адамлар да анақтарларыны әллеріне алажақлар. Амма эпидемиологик вазиет себебінден тантаналы шекілде дегілде район мемориетінде. Ольга Харатин ос ювасыны ilk сефер көргенлерден бірі. Квартирада яшамақ үшін кереклі әр шей бар. Бірден кіріп яшамақ мүмкін дей яш эв бикесі. Дорт ода, біз велики евде яшағанымыз кыбы. Әршей бар. Işık, сув, газ, канализация. Тамират бұтунле япылған. Кіріп, нарат тірегіні яраштырмақ қалды. Чоқ квартиралы F 2019 сененің орталарынан башлап құрылды. Бұл квартираларға Сарабыз қасабасының ве Ени Сала көйінден 3 қазайы евде яшағанлар көчежеклер. Бұл программаның тек бірінші қысмыдыр. 2021 сененің бірінші кварталында біз кірічні көчіреміз. 320-ден зияде айле квартираларына елді етечек. Да, доғрысы 504 адам. Бұндан сон біз Ялта шері бойынша программаны Америге кечірежекміз. Да 20 bin kvadrat metrden ziyade mesken 2025 сененің сонуна жәмелге кечірілежек. Ленуза Борсиитова, Сабина Дениева, Виталий Голубев, Рамазан Аливапов, Миллет үшін Ахметжит районы. Құрман қасабасында район медениет евінің капиталь тамираты девам еті федераль мақсадлы программа черчевесінде құрыжылық ішлеріне 100 миллиондан зияде рубле айырылды. Шымды ішлер насыл басамақта олғаны ве медениет евіне қатнағанларының дерслері насыл кечкен нақты Ленуза Борсиитованың левқасы. Да 2 ел евелсі объектінің азырлығы тек 4% тешкіл етеді. Құрыжылар бинаны демонтаж еттілер. Табанлар да маниалы елны аңдырайды. Шымды еді демонтаж ішлері кечірілді, пенжерелер ерлештірілді. Оқтараф и электрик монтаж ішлері екінленді. Азырлық 16%. Үшлер графиктен алдын кете, айрылған 100 миллион рубледен 18-і масраф етілді. Эркун объекті 20-ге яқын адам чалыша. Бұ ерде бойле темелі тамират 1994 сенеден берлі кечірілмеген еді. Район параларына бежірілген тамиратлар олды. Бұ сене әлбет пек бұйық пара айрылды ве пек дүлбер тамират кечіріле. Бұ керчектен де қожаман біршей олачақ. Үшчілер болген диварларны ерлештірділер. Сылав ішлері қысмен япылды. Табанлар ве диварлар қапланылды. Лейха смета бесиқаларда дерслер кечірілуі үшін қошма одалардан назарға алынды. Капиталь тамират кечірілмезден әвел біз епосы балаларына қабыл етіп оламайдық, чүнки ер етішмейді. Енді мен беллесем ершепек яқшы олачақ. Истегенлер епосы халқы ератылы жығынен оғраша білежеклер. Ең esасы дерслер залларында земаневи донатма ерлештірілежек. Işık сез донатмалары ерлештірілуі ве біз чоқтан істегеніміз видео донатма, бұйық LED экран ерлештірілуі о санада тұрачақ. Шымдылық объекте үш қайнай, балалар есе қомшу медениет евіне дерслерге қатнайлар. Нияра Шаишникова елбаш саналаштырманың парчасыны текрарлай. Репетициялар арасында яд бинада чықышта бұлынмақ ағыржа деп пайлаша. Біз Құрман район медениет евінің капиталь тамираттан сон açılывыны пек беклейміз, санаға чықмаға ве серджелерге яқшы кейф бақышламаға істейміз әлбет. Тек балалар дегілде ожалар да туған медениет евлеріне көчуіні сабырсызлықнен беклейлер. Ленуза Борсиитова, Саид Блиляев, Миллет үшін Құрман районы. Қапсқор көйінде бала бақчасы құрылы девам етмекте. Ішлері 2020 сененің декабрь айында башланды. Бұндан евел көйде мектептен евелке мөсеселер йоқ еді.
Шимдыки басамақта монолит ишлернен оғрашамыз. Екінші қатны тиклеп башлажақ. Мында умумен 2 қат ве 3 блок олайжақ. Енді ишлерінің 50% беджерілді. Binanın monolit karkası da yarından ziyade tiklenildi. Kuruculuk federal maksadlı programa çerçevesinde alıp barıla, Balabakçada 140 yer açılacak. Kuruculukka 229 milyon ruble ayrıldı. Obyektini 2021 senenin aprel ayında yekünlemege niyetleneler. Şimdi binanın karkasını tiklev boyunca monolit işlerinin oğraşamız. Bina 3 bloktan ibaret. Bina 2 katlı ve koşma olarak çokul katı olacak. 20 yıldan ziyade beklediler. Soğuk sala koyunda ambulatoriyanın kapital tamiratı devam etti. Tıbbi müesseseye ne vakit hazırlayacağı ve birinci hastalarını kabul edeceği akta Sultaniyesi Takayeva bildi. 20 yıl devamında Soğuk Sala koyunun ambulatoriyasında kuruculuk teknika birinci sefer çalışı başladı. Mında tamiratnen oğraşkan 15 kurucu tıbbi müessesenin korunuşunu butunli dönüştüreler. İşler grafikten evvel keti. Isıtuf sistemasını endi geçirdik. Şimdi radyatorlarını yerleştiremiz. Kapılarını endi koyduk. İçki işler de aman yakınlendi. Şimdi tek ventilasyon ve tavan kaldı. Endi bir yerden ava kirme sımında ekimler çok yıllar devamında arzu etken işler alıp barıla. Tamir işleri devam etken vakit hastalarını Osmançık koyunda kabul eteler. O yanartılgan iş yaraqta ailevi ekim Nina Bogdanovic de arz etti. Onun sözlerine göre kasabada tıbbiyet yanı seviyege koterilecek. Çünkü ambulatoriyaga da yanı donatma getirilecek. Biz kapital tamirat yekünlenmesini sabırsızlıkla bekleyimiz. Endi iş için epis şarayitlerimiz olacak. Isıtу, su ve kıntavlık ve hastalarını kabul etmek için layık şarayit. Tamirat cumhuri büdjet paralarına geçirildi. Kapital Tamirat Devlet Sağlık Saklav Müesseselerinin Modernizasyası adlı programma boyunca alıp barıla. Kontraktın fiyatı 28 milyon ruble. Sudak bölgesinde gelecek sene da bir ambulatoriya tamir edilecek ve 5 felçer banay noktası satın alınacak. Sultaniyesi Takayeva, Alim Seydaliyev, millet için Sudak. 2020 sene yanvar ayından noyabr ayınaca Kırım'ın ZAGS idareleri 10 binden ziyade aile yaratılığı akta aktızdılar. Ömür arkadaş olmağa istegen Kırımlılar Ahmedjet'teki Evlenüv sarayına keleler. Tantanalı mirasim nasıl geçken akta Davut Çakalov'un levhası. Vladimir ve Alena internette tanış oldular. Konuşuvnun neticesine aile kurmağa karar aldılar. Ahmedjet'teki ZAGS sarayını seçtiler. Çünkü o kolaylı yerde yerleşe ve onun zalı pek dülber. Tezden, ömür arkadaşlar olacak yaşlar tedbirini ZAGS'nın geniş odasında beklerler. Bu oda çiçekler ve timsal taşıgan istekler tergenen yarıştırılgan. Tezden ömür arkadaşlar olacak yaşlar tantananı ZAGS'nın geniş kiriş odasına bekleyler. Bu oda çiçekler ve timsal taşıgan istekler tergenen yarıştırılgan. Bu yerde foto çekmek mümkün ve adliyevi vesikalar resmileştirgen vakit beklemek mümkün. Son biz yaşlarını tantanalı şekilde zalga davet edemiz. 2020 sene yanvar ayından noyabr ayınaca Kırım'nın ZAGS idareleri 10,5 binden ziyade aile yaratılığı akta akt tizdiler. Alina Juravyova Evlenüv sarayında 10 yıldan ziyade çalışa. Pandemiya evlengen yaşlarının sayısına hiç de tesir etmedi, dep paylaşa. Tantanalı tedbirler geçirilgen kunleri biz 15'ten ziyade nikah geçiremiz. Dinamika evvelsi gibi faal bir şeyge bakmadan çiftler yaratıla, kaydetili, aileler kurula ve adamlar baktılılar. Ağımdaki sene devamında ayrılgan çiftlerinin sayısı biraz arttı. Bugünkü günde bu sayı geçken senege bakanda 26'ga artkaç. Yaşlar masalar takalar. Tantana musafirsız keçe. Ahmedjet'teki Evlenüv sarayında pandemiya sebebinden yasaklarga göre yanı kaydeler tizildi. Tantanalı merasimde musafirler olmağa bile ZAGS hadimleri Kelin ve Kiyov bu günü bütün ömür hatırlamaları için ellerinden gelgen kadar tırışalar. Davut Çakalov, Ervin Emiraliyev, millet için. Kırım müessesesi ağaçının işlenuvine yana teknologiya körsetkeni için Kırım Cumhuriyeti'nin devlet mükafatını elde edecekler. Bu teknologiya kavimevil yasamağa imkan verecek böyle şekeler atmosfer edeselerge dayanlarının sebebinden onlarca yıl devamında hizmet edecekler. Muhbirlerimiz hepsi inceliklerini sorab bildiler. Это чисто сама уникальная технология. Bu mebel keyfiyeti olğan termik ağaçının unikal texnologiyası.
Иш адамы Валерий Сианинның эллерінде sıcaklıkқа даянған ағачның инновацион нуменасы. Лазер технологиясы ярдымынен бұл ағачның хавилығы ве чок вақыт қызмет етіжігі айрыла. Бөле мальземе елде етмек үшін ағач комплекс ішленуінден кече. Bundan son тақталарына қорытқан камераға ерлештірелер. Бұл ішінің мұйым бір қысмыдыр. Бөле тәртибатта мальземе yüksek sıcaklıkта çok вақыт тұтыла. Поначалу ставим температуру 80 градусов. Башында sıcaklıkны 80 градус қоямыз. 3-4 күн құрас сон 125 градустан термик ішленув кечем. Бұл вақыт ішінде ағачтан шекер, әкшілік, сақыз құрытыла. Енді олacak 6-8 кереге аз суф чекежек. Құрытылған сон мальземенің хавилығы маденге яқын ола. Құрытылған керішлер истесал етілуге йоланылалар. Бұл ерде олардан тегиз панеллер ясайлар. Бұл мебель үшін азырланған қысымлардыр. Это мебельные щиты. Бұл мебель щитлері олар премиум севеге лайық. Более панеллерден yüksek кайфетлі бала мебеллері, ойынжақлар, парк ве бақча мебеллері ясылажақ. Цехте истесал етілу жеряны чешет эшялар иле тізлештіріле. Олар деталлер ясалуында вақытны ихтисат етмеге имкан берелер. Бұндан ғайры мұнда ағач ойлуындан ғайры гравировка етмек имканы бар. Ахмеджет Муйсисе боле қави ағачтан мебель ясалывыны тызды. 2 елы велсе шirketнің мудирі Валерий Сиянин сатмақ үшін одын алған екен. Оларның әскери қысымы дым олғаны себебінден яқылывға ярамадылар. О заман иш адамы ағач құрытып усуларыны огрені башлады. Термомодификация технологиясыны огренгені ве қоланып башлағаны үшін оның Қырым Жұмхуриетінің девлет мукефатынен тақдірледілер. Уникаль бір шей яратмаға істегім пейда олды. Бұл шей адамларға онларже, yüzlerce ел қызмет етсін дедім. Әлбетте біздің мебелерімізден Қырымдаки шер ве паркларының ялы бойларының тышқы көрінішіні денштірмек істер едік. Біз бір кімседе олмаған шейлеріні япмаға тырышамыз. Мақсат дүния севиесінде танылған бренд или уникаль фабрика яратмақтыр. Шirketте истесал калемыны арттырмаға ниетленелер. Гузель Мамбетова, Диана Бекмамбетова, Арсен Фукала, Миллет үшін, Ахмеджет районы. Эсас Малия весиқасы яқлануч елға Қырым Жұмхуриетінің бюджеті ақында Қырымдаки құрыжылық реабилитлерге ватандашларымызның абыдынлаштырылуы вемескен ноқталарға Қырым татар серлевалы қайтарылуы ақында Қырым Жұмхуриеті Девлет Шурасының рейс Владимир Константинов или Ачық Субет бүгін ақшам саат 8-де Милет телеканалында қачарманас. Шымдыки дақаға бұл қаберлерінің епседі келечек кейнімізіні қачарманас.